ni inkuru zigera kuri ebyiri ngiye kubwira muri aya masaha, aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yiteguye gusubiza AFC 23 abantu 15 impamvu boherejwe i Beni yo yamaze kuba iteza impaka, kandi nakubwira ko Uburundi buri gutanga impuruza ubutaka bwabo burimo kwinjira mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murumva ko Burundi bufite impungenge ku butaka bwabo buri kugenda butemberera mu bindi bihugu. Mwayikaze. Amakuru mashya ava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa buteganya kurekura abantu 15 bari basabwe n'ihuriro Alliance Fleuve du Congo Mouvement 23 Mars cyangwa se AFC 23, ariko hakaba hari impinduka ku bantu bagomba gushyikirizwa iri huriro. Abantu bari bamaze igihe bafungiwe muri gereza zo muri Kinshasa bakaba baroherejwe mu mujyi wa Beni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iki gikorwa kije mu gihe amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Doha muri Katari akomeje gushyirwa mu bikorwa, aho komisiyo mpuzamahanga ya Croix Rouge yageneye inshingano zo gufasha mu guhererekanya imfungwa z'intambara hagati ya AFC 23 ndetse na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko buteganya kurekura abantu 15 bari ku rutonde rw'abasabwe n'ihuriro AFC 23, ariko abantu nibarimo abafungiye ibyaha bikomeye byatumye bakatirwa igihano cy'urupfu. Aba bantu bakwe mu magereza ari mu murwa mukuru Kinshasa bahita boherezwa mu mujyi wa Beni uri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru avuga ko bari bamaze igihe kirenga ukwezi bategereje ko bashyikirizwa AFC 23. Iki gikorwa gishingiye ku masezerano y'amahoro yasinyiwe i Doha muri Katari, aho impande zihanganye zagaragaje ubushake bwo gukemura ibibazo binyuze mu biganiro. Muri masezerano komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge izwi nka ICLS niyo yagenewe inshingano zo gutwara imfungwa z'intambara ku mpande zombi. Ni ukuvuga ko ICLS igomba gufasha mu buryo bw'ubutabazi kugira ngo abantu bafunzwe bashyikirizwe aho bagomba kujyaho mu buryo bwizewe. Iki gikorwa gifatwa nk'intambwe ishobora gufasha mu kubaka icyizere hagati ya leta ya Kongo na AFC 23 mu gihe ibiganiro by'amahoro byo bigikomeje. Ariko hari ikibazo cyabaye intandaro yo gutinda cy'iki gikorwa. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye ko aba bantu boherejwe i Beni, ariko ivuga ko gutinda kubashyikiriza AFC 23 byatewe n'impamvu zijyanye n'ubuzima ndetse n'umutekano. Mu bice bimwe bya Kivu y'Amajyaruguru genzurwa na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje kuba ikibazo cy'icyorezo cya Ebola cyo mu bwoko bwa bundi buryo. Ibi byatumye AFC 23 ikaza ingamba z'umutekano kubera impungenge z'uko iki cyorezo gishobora kugira ingaruka ku bantu bazoherezwa muri ibyo bice. AFC 23 ni rimwe mu matsinda akomeye afite ibice bigenzurwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mezi ashize iki kibazo cy'imfungwa n'abafunzwe cyagiye kigaragara nk'imwe mu ngingo zikomeye mu biganiro hagati y'impande zihanganye. Amasezerano y'amahoro, kurekura no guhererekanya imfungwa bifatwa nk'ikimenyetso cyo kugabanya ubushyamirane no gufungura inzira y'ibiganiro bya politiki ndetse n'umutekano, ariko abasesenguzi bo bavuga ko kugira ngo izi ntambwe zigira icyo zimara hakenewe gukomeza kubahiriza ibyo impande zombi ziyemeje ndetse no kugenzura neza ko bikorwa ku mpande zombi. Kugeza ubu igikorwa cyo gushyikiriza AFC 23 abantu 15 kiracyategerejwe gukomeza nyuma yo kugera i Beni. Ikibazo cy'imfungwa ni kimwe mu bibazo bikomeye bikunze kugaragara mu ntambara, ariko kandi kikaba gishobora kuba inzira yo kongera icyizere hagati y'abahanganye. Ese kurekura aba bantu bizaba intambwe iganisha ku mahoro arambye muri Burasirazuba bwa Kongo? Ubwo tubwira muri comment. Naho ku yindi nkuru ikomeye cyane ikomeje guteza uruntu hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ko nababwiye ni inkuru y'ikibazo gishya cyateje impungenge mu Burundi,
aho ubuyobozi bw'intara ya Bujumbura bwatangaje ko hari ubutaka bw'igihugu burimo gutwarwa n'amazi y'inzuzi bukimukira mu bihugu bihana imbibi n'u Burundi birimo u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverineri w'intara ya Bujumbura General Major Aloyizi Ndayikengurukiye yavuze ko iki kibazo giterwa ahanini n'ibikorwa bya muntu bikorerwa mu nkengero z'inzuzi za Rusizi ndetse na Ruhwa. Uyu muyobozi yavuze ko niba nta ngamba zifatwa vuba bishobora kugira ingaruka ku butaka bw'igihugu ndetse n'imipaka yacyo. Guverineri w'intara ya Bujumbura General Major Aloyizi Ndayikengurukiye yatangaje ko ahangayikishijwe nuko hari ubutaka bw'u Burundi buri gutwarwa n'amazi y'inzuzi kajya mu bihugu by'ibituranyi. Mu ibaruwa yanditse tariki ya 3 Kanama 2026 uyu muyobozi yavuze ko kuva tariki ya 13 kugeza ku ya 16 Nyakanga itsinda rishinzwe kwerekana aho imbibi z'igihugu zica ryasuye inkengero z'uruzi rwa Rusizi ndetse na Ruhwa. Nyuma y'ubugenzuzi bwakozwe yavuze ko hagaragaye ko ibikorwa bya bamwe mu baturage batuye hafi z'inzuzi biri kugira uruhare mu kwimuka k'ubutaka bw'u Burundi. Yagize ati ibyagaragaye nuko ibikorwa by'abene gihugu impande y'izo nzuzi bituma ubutaka bw'u Burundi butemba bwimukira muri Kongo cyangwa u Rwanda bivuye mu ruzi rwa Rusizi cyangwa Ruhwa rwataye inzira yarwo rukibanda mu Burundi. Iki kibazo gishingiye ku buryo imigezi n'inzuzi zishobora guhindura inzira zitewe n'ibikorwa by'abantu cyangwa imiterere y'ibidukikije. Iyo inkombe y'inzuzi zidakingiwe neza amazi ashobora gutwara ubutaka bigatera isuri ndetse bigahindura imiterere y'ahantu. Guverineri Ndayikengurukiye yavuze ko ibikorwa byagaragaye birimo guhinga hafi y'inkombe z'inzuzi, gucukura amabuye y'agaciro, kubumba amatafari, kutita ku kurinda inkombe z'amazi. Yavuze ko ibi bikorwa bishobora gutuma ubutaka bw'u Burundi butwarwa n'amazi bukerekeza mu bindi bihugu. Yaninze kandi bamwe mu bayobozi avuga ko hari igihe barebera ibikorwa cyangwa hakaba n'abatanga impushya zo kubikora. Yagize ati ikibabaje nuko ibyo byose biba abayobozi barebera ukagira ngo ntibabibona, rimwe na rimwe ugasanga nibo batanze impushya zo gukora ibyo bikorwa bigayitse. Nyuma yo kubona iki kibazo guverineri w'intara ya Bujumbura yavuze ko habaye inama yahuje inzego zitandukanye zirimo iz'umutekano ndetse n'inzego z'ibanze. Muri iyo nama hafashwe imyanzuro igamije gukumira iyangirika ry'inkombe ndetse n'inzuzi. Mu ngamba zafashwe harimo gutera ibiti ku nkengero z'inzuzi, gukumira ibikorwa byangiza inkombe, gukangurira abaturage kurinda ibidukikije. Abayobozi bavuga ko kurinda inkombe z'inzuzi atari ukurengera gusa ibidukikije ahubwo ari no kurinda ubutaka bw'igihugu. Ikibazo cy'imipaka n'ubutaka hagati y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari ni ikibazo gikomeye kuko akenshi usanga imigezi n'inzuzi arizo zigize imipaka y'ibihugu. Iyo amazi ahinduye inzira bishobora guteza impaka ku bijyanye n'aho imbibi z'ibihugu zinyura. Ariko ku kibazo cy'u Burundi ubuyobozi buvuga ko intego ya mbere ari uguhagarika ibikorwa byangiza inkombe kugira ngo hirindwe gutakaza ubutumwa. Reka ngushimire cyane rero ukomeza gukurikirana The Quick Times News. Nizo nkuru zigera kuri 2 ngufitiye ijyanye na leta ya Kinshasa igiye kohereza abarwanyi ba AFC 23 ndetse niyo nkuru y'ubutaka bw'u Burundi ngo buri kurigitira mu Rwanda ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amahoro n'imigisha nyagasana atanga bikomeze bane namwe gahunda za The Quick Times News zikomeze zibanogere.